Niturakuhoya ma. Ati sai uyu kinyona murugi uri urugire. Ni turamuthambia biu kumuthambia na mai na ndiramu-ini nigetha arikia kuruga ndagaturehere giko tondu yo ni ngoma. Mami Shwali ndauga ngangwa guku muire turia urenda gesi na ciana incio we wagire ciana ukiwe muri igana dikio nyiki we ukoutie no ndenda riwe ni we ukuyuria nyumba yako. Unasikia? No urajira gesi na nyingi guka urenda njirige na cio Mami Shwali ciana ici tuidige na cio Burio irarugamire iradora irasoka irarugama na maguru meri. Boli na tibu wariga. Come on babe, come on. Babe ngoja. Hivi. Yes. Hivi. No, that's not even the weird part. The weird part ni ate I don't know how nobody nirakujire gugu. Really? Babe na wewe hawa ni venye tumekuwa tukifanya tu boxing venye tumekuwa tukienda gym bodi yako ja good aje sasa utageria kumake mahogo. Me I don't know how but mahogo maya ko job make me understand. Babe otige ndirahura mathabu bodi irarugama ni wewe ni arugama na mahogo haha irakuja good. No, that is not the weird part. Excuse me. Yesterday night, kwina kiru ndirarotire na kiroto kio nikirangia muno akiri-ini ciakwa. Cause tell me why ndirarota na mburi sawa kurota na mburi atithina but mburi cio ndiracitwarite ikagraze ona die kwa turari ira graze no we ni kiweru kirari kiega muno kiweru kina nginya nyeki na kina after we finished grazing with the goats turathie ndiracitwara handu ruĩ-ini ndacitwara handu ruĩ-ini they drank water and in the process ona ndirekwenda nyua mai macio maburi maria buri gani yeah na ni mai matheru. That is not even the problem so the problem is gĩciũmĩria rũĩ tukiabatira handu haina cliff handu haina kambatori one of the goats irarugama and then iradora niradora tumaitho drone titwega ugo muno imagine buri thenge no goat female. It's a female goat and you know it's unlike a female goat okay let's see that you know ko buri no ngoya maybe it feels there's a bond between the two of us burio irarugamire iradora irasoka irarugama na maguru meri. Boli na tibu wariga. Come on babe, come on. Babe ngoja. Hivi. Yes. Hivi. No, that's not even the weird part. The weird part ni ate I don't know how nobody nirakujire gugu. Really? Babe na wewe hawa ni venye tumekuwa tukifanya tu boxing venye tumekuwa tukienda gym bodi yako ja good aje sasa utageria kumake mahogo. Me I don't know how but mahogo maya ko job make me understand. Babe otige ndirahura mathabu bodi irarugama ni wewe ni arugama na mahogo haha irakuja good. No, that is not the weird part. Excuse me. So after yarugama ri ndironire burio irarugire kiundu kihofani iraningire iteke. Come on babe, surely sorry I'm okay I know the dream might be not serious. No, it's serious babe. No ko dream era maanisha gutire pole babe niambie sasa imagine mbuzi man ikinigonga mateke ile niingia mateke nako haikugonga jegeke irani kile kwa magoti babe come on then ni serious
Okay, jira, okoti wewe ungitweka stress. Tumaji ukipigwa na mbuzi. Hope jamaa sasa baba nashindwa kupumua. Unaona kama Beli mimi niko serious. Nemba jini ukiona matekene boli. Mimi ndaiona tu ikiwa fani sababu nashindwa. Unywe mai makunywa uone boli. It's not a running matter. Boli. It is not a running matter. Boli. Boli kono kwa bala bondo. Ndikona gondo fani mama. Kono. Please. Doire interpreta ga dreams. Dream. Ndenda gutaura kiroto kiu. Mami ni kiroto gitena meaning. Lakini kigo kiuga we mumaku. Mam niendete family muno nikiara Nona bodi ararugamanire nawe. Kwa mami no kioneki. Ndakuria ati nona bodi ararugamanire nawe. Buri kirete mathaka mama. Nona bodi arugamite na maguru mere. Kile banduga ate bodi ararugamira maguru. Just a game. Nera kuringa nguti. Bodi iyo ni mundu ugukuhiriria muno. Na ni arenda gukuhura. Akuondole kwa baraka zako zote. What do you mean? Mom, come on. You is an Akuondole interpretation kwa baraka zako. Na kisha akufukuze. No amenya mama mundu ari interpretation. Kwanza wewe ndirera. Bodi iyo ni uyu. Ai mama ugita mundu ate aburi, ugita mutumia kwa aburi ate surely mom. Bori. No ora representa go ne bodi. It was just a weird dream, mom. Ona ukivigwa nditatu tete ati utwikite pick up surely. Pick up. Thirikereria. Thirikereria. Na gikeno ni gutheka nginya tugu. Mami, it was just a funny dream. Na ndeka kumwira atiriri. Roho ni kwariaragia na kiroto. Kai mutoyo uguo. Na kiaje kuri mundu oyo gutambuna. Koire to mami na vitamikaga sense surely. Okay, sawa. Ni I'm here to convert you. Nginya wonage maria nyonaga. Nigetha kinya ya kuona. Ungikamenye no ni otho yaku. Iri kumam. This is my wife. And ona na nikio. Mom, I could digite nyumba tena kai yake. Yes. Mom, what are you even saying? Ruga tere surely. Ni duishe rura gamba ugu. Ona oyo ri ni ona jamu bitukiti. Ona ndiko ndamurute. Wa moyo wa moyo kwali wa moyo wali mwega fi wali mwendi ngai kwali wa ilimo kwali ki kwanza ilimo kwali kega imam napenda Mungu. Mom, we are in the 21st century na maundu macio maguthirirwo atumia ni mathirire. That is gone, long gone. Pole. I chose her, mom. Pole. Venye alikufanya usijali. Mom, she's my wife. Yes, venye hiyo najua hiyo kitu itaisha. Na wakati itaisha utafunguka macho. I'm here kukufungua macho. Mami maitho makwa makiresa. Niende haha roko hikora maitho wanena ne ngoma. Na ndio nindi amera kwa zaina hapo. Stop calling my wife ngoma. Teko mwita ngoma mom surely. It's unfair. Takuja atiriri. Okay, furthermore mom goria you are a Christian. Niki ora judge. Ora twira mundu matwa niki. Muiritu uyu
Come. Kuja. No iwa kura kwira kwa atiriri ati muthuri aikarite thi onaga kuraibu kukira kura kimekire muthuri thikireria muthuri ni kuga mundu mukuru koguo nire ndiraigwa kairitu gaka ndikoneire aitini mami njuri atiriri uguthukiria mucii arafu wathukiria arafu mucii iritu mataki makire ingi ai mami hapana, that is not the deal. Ugo turathi mami tanjira atiriri gaturite kari nyumbu gatiri gaciana mwina miaka iyo akiriwe ndwitu mami mwage kunjiara nitukagia mwana twenda mami we ni fadhamo mami no to adopt mwana mwenda nyume guku mwire tu ne agenda koronigu mami dugitwitikiri tuko na privacy to basi na gwatiriri give us privacy ni kwatete uga Mom, to control mommy. You have your life. I have my life. Ni dinge ikaraita limwite soso. Mami shwali. Tawanga mwago kumuye tule. Urenda gesi na siona. Itio. We wagire siona. Ukiwe muri igana. Dikiryo nyiki. We uko utie na ndenda liwe ni we uko yuria nyumba yako. Umesikia? Nonga. Urajira gesi na nyiki ukaenda urenda jirige na cio mami shwali siana icio. Tuirige na cio. Ndakwira atiriri ngauma guku kagia ihu mami urenda gesi na mwage ihu munjire kena leo tothimo na ndagitari auge na ndimutware kuri ndagitari wakwa menye kare ihu mutumia ucio omwetikirio wa mwetikia tandawe akabeno wa mwetikia ati ona ngiguikarira giti uguo ndukiigua Mom surely give us peace na kitu tuikara twende itamukaguo babe ukana saiwa mami sayuka mathaa macio kana gaka ukira ukuhiuhiria mami sai mundu mukoro utangikinya sai mugandu muhehu you can't take cold in the house mami nani go kwina baridi no mami ikombe cia suma mami shwali tora kuriu kaya kira sai ni turakuhoya ma ati sai uyo kinyona murugi uri urugire ni turamuthambia fiu kumuthambia na mai na ndiramu-ini nigetha arikia kuruga ndagaturehere giko tondu iyo ni ngoma twatherire cai uyu ma ona tutina veo nginya gia kuria na nginya ni uraririkana atiriri ati ona ndiamuvitukitie ndiekete ate ndiamuvitukitie ndiathiekete na riu ndiaturetera cai na riu ri cai uyu to kunywa ututhererie kwanza kuma kuri ngoma cia mwana uyu kundu mukoyu amen tunywe cai mami riu amen siku eka chai tu kunywa niko mdai niakunywereire giko alikuwa amekunywa akiwa kitchen nikoragwo na routine mam kiroko thaa ici ndiendete kunywa just take nywa mami nywa ndakinywa tondu ni ekurogete no ni twatheri nywa utikaje au kirogete nywa please utikaje issues na guko ndira kwa ni hindi ndatheratheria ngoma irira ri guku you thank you ngoma cia ndui mami kumoka nginya TV ni waregire tuonage tutigwa nginya radio mami etu okurugite mami riu saida mosingima watwara kuna guo wikira sukari muingi saida mosingima mam kahua tha mosingima mami nani the best quality tondu gatiuma sanitized na ni woyo bagithire ni woyo ngorire ekire mami etu orugire sai ndugire na ni wa okire ekira ni urigwa naku wakire tu okire ekira kabwa
Ngenda wekera masani wekera kapoa. Mom, we cannot continue with these dramas like this. No get to gika ito menye how we shall continue with life in this house. Na korone to. You know nyumba ito mami, you have to respect it. Boundaries, mom, boundaries. You know nyumba ito mami. Kana ndarera kanitha-ini mamwathani. Ngiro kanitha kinya thaa ici. Kana ndarera Sunday school ndagatwara ga Sunday school ugo ndikanyitete ukanyitete mbai. Atakire mwana ri. Goka ndakarera wega. Riu umuthi kanjaragiria ta ngui. Tiko kwaria ndakoreta ngui ta mami. Kanumanagia kunumania. Mami ndikunumanagia. Kono ndia guciarire agiokire akoreu. Kono ndathire guo ngikuruta ri. Wangiakonire ndui. Sasa mami unaongea story gani kwa watu? Mom, come on. Mom, you don't have to complain all the time. Nataka kuwaombea baraka zote. Baraka zile naombea kila mtu. Tulia Imaru. Tulia Maru. Mami tohere go tuikarite detu. Tuko tu sawa. Okay, jogo ke halimu wako. Ndi wako. Nasimama kidogo, nasimama. Yes. Nitasimama. Yes. Oyo. Adere fiyo. Adere mugongo. Adere ku. Go. Dera manioro. Nakukemea. Asiguso nayo. Namkemesa. Namkomesa. Maroho zake. Nayakemesa. Haya, uli. Nakemesa. Tosa. Siume magoro. Sio kasia patete. Isiaro. No sialira muguru wakwa. Roho anasema. Yes. Abarikiwe pia. Utamtafutia bibi mwingine. Thank you. Nduma imuda gikoro ukiaria ugoi. Muraria nau. Katika. Mami shwali. Tanganga mwago kumuye tuli. Urenda kesi ya siona. Itio. Wewe wagire siona. Ukiwe muri igana. Dikirio nyiki. Wewe uko utie na ndenda ni wewe ukuyuria nyumba yako. Umesikia? No. Urajira kesi ya nyiki uko urenda jirige na sioma mishua na siana icio. Tuidige na sioma. Acha kutukana mama yako. Lekea nume huo. Niko nyitenda tu. Yes. Abarikiwe pia. Utamtafutia bibi mwingine. Nduma imuda gikoro ukiaria ugoi. Muraria nau. Katika. Yes. Abarikiwe pia. Utamtafutia bibi mwingine. Thank you. Nduma imuda gikoro ukiaria ugoi. Muraria nau. Katika. Cut. Wajiri na bibi ngwe ndito.